Ćao svima, danas ću da vam pokažem kako da ubrzate brzinu skidanja neke igrice sa torrenta. Prvo što treba da uradite je da stavite neki torrent da se skida. Idete desni klik na njega i Bandwidth Allocation i idete na ovo prvo. Idete ponovo na to i idete Set Upload Limit i idete gore ovo 10 KB u sekundi. Idete ponovo tu i tako smanjivate do najmanje dok ne dođete do 1 KB u sekundi. Sada idete na isto to i set download limit i vidite ona je na 1000 KB i stavite na unlimited, znači da skida perfektno brzo. I sada bi trebalo nakon nekoliko sekundi da vidimo razliku.